Mukoba mutya abambe damwe namwe na jemuli basebo ni banyabo mwebale emirimu mwebale okuyiya banange mwebale okulemerako onako olwaleero ndina omukyala Nalulungi era nga nikuba musawadi nabagala bali kwogeza obwama mu Busoga baluna abagala bali kwogeza obwama mu Busoga nga buli muntu akoba nti mwana muwala ono edye mwana muwala ono nganira mwana muwala ono ki mwana muwala nsangaira okubonako kale sebo zenu okwagana webale emirimu kale sebo webale okunirira webale kusiima sebo onirire webale kusiima kasito kikona moti Obusoga bubwo Lamesa kubawuliriza ba channel ya Dr. Hussein Media abawuliriza ba channel ya Dr. Hussein bebaza okutumbula era tuliku mutumbule paka kuwulira bubi amaina nairobozi ndetebwa Babi Magda Plana Magdi da Plana Magdi Babi Magda Plana Babi Magda Plana kati neri ya Plana lidalitya eri ya Plana ndi mukazi mu plani nzino obwongo bwange butambula bwocha buli dakika itakutema Plana ate Magdi eri ya Magdi eri lyange lya sente ni Babi kwega mama inage kitibwa gona gona agamala yobumale bwe kiri Babi wanjise osinzira waye sinzira namulesaawo nga wente imena kudino woti ime wokubira endongo yange olina enembe emekaye nino olwemba lulala sofa saawo eno ayo olwokubiri next week drop alekula okoja wa dropa ni producer wange ono drop wa mani gwe ndi obulongo oyo nantegeera oyo toidinga wa studio bajeta clinic bama bajeta clinic yo baba singa bakwa dropa wa bei kati we sento ditola wa yedi kutwale wa sinzira omuntu engeri joyogaire naye ate ojire ngo oli mulwairo otya oja mwiro alire eri yajanga mulwairo ino yaba yajanga mpola ate oli mukazi ate ndi be ekyo kidira wa omukazi tuba museranga ki nga musada nebirala ebyo aye nga drop emitindo gye mirungi kuba wobonanga n'olwemba n'olusose wobonanga balukuba batyo kitegeeza nti drop musada wache wakabi wa amani olwemba luno lina video be aye ja kuidda mu bisere bitali bya walenyi management ogina mbenzira management sofa ne managinga mwene we managinga wenka kati sento ditola we demereza music era ne yango omukazi so oije kumena obembe mu Busoga tijaba mena wa ndide tukolagane tubegalala nabo kati we biroto kye byakuleta mu ndongo naye ndo okumani kwako ense tegere ti Babi Magi aliyo nekiroto kyo era inshallah kijatokirira nekiroto kyo nka ekyo kubiri era endongo eno nendo gifunamu ngaba nange bafunamu bafuniemu esente abembe bafuniemu n'abaana bafuniemu so kati Babi Magi iwo wuliro otya ngolwemba lukubibwa ku radio obango omuntu alukubye obango litambula no wuliro olwemba longo bali okuba mpulira amasanu galegene naenda nakubukira mu ibanga waenda ojo wakoba oti bana ninze ndi wano bemba tenda kwebonesa nga mba mulenga ndi musanufu esawa dino osobola okutambula kungira abantu badema ategeera nti ni Magi awandi bategeera kuba bambona kubivulu nga nemba ate bana abatu abatetera kubona aboti bandidi bakwidi kyova tambula ngo oli musaga lufu bulungi oli mufumbo mbetiri mufumbo toli mufumbo ayinga endongo mukujiba muwandi enzo fune mu muntu nga yena wandongo be bati tujasolagana soko linde woli mudongo toyena mudongo mwini beti yenda mudongo munange oyena bwa mistake yedo mutima gwajaenga be nga toyenda oyena muntu nga akola milimo jindi niwe ngoli ku milimo jindi eksoka ndi naibuba ataka inkubo nengoli n'abawala wale idukira basada bo endongo bategeera aba kwenzi bungi yoko bayoli nanyo echebeta ayuba ndirina tija kizimba ebise bisinga abantu bajja mu ndongo nga alina gwe yabonera kwa bago yegomba bembi kye bewe gomba ko kote singandi nga bano abembi bali ba mirundi ebiri acidic vocal ni flower gala baba nambende ino acidic vocal ni flower gala era nze ngoli kisoboka flower gala na acidic vocal bakatokolereyo ka korabo bakola ka korabo lwachi kwabo tibakolako niwe ka korabo singa omuntu eda nakati kwabo ne kuida nti tukole ka korabo sawen obewe korabo to denda
era ndenda ayi pala abaana bansikiriza ino okwingira ekintu kale enimiro ino babonanga bali walala so n'ekindi oli mukyala musoga ndi musoga mwene nakuba olusoga luno wamaka nakemba kali mu lulimi alusoga kali mu Luganda kunga abantu baide bakole challenge mu lwemba lwaife bana abawuliriza mwena mwide mukole ka challenge chapter mpya bada kuyomba mbo batyobwere n'otakola basebo ni banyabo mbako ola oba nkozese lulimi kintu olusoga lumbuza abuzowandi tukozesa tulona luno olubaawo era lwe tube tuje nalwo mbegayirira mwide mukolere ku ka challenge ku TikTok otamba bimagi chapter mpya kemba obo okafuna obo olufuna enemba dino diri ku mikutu ekindi mikutu ki just luli ku YouTube wonka ni waluta kusinga bakuyibo enembado era banzira wempa waba wakati obanga watabwa ku YouTube umuntu asobola okujja yera mu lwembalo oboza wovunana kubanga lubatero nti watu walulizinga so jageza ko kubanga olizinga ogeza ko olizinga ku bwembabo obwembo obutte kungeza ko umuntu akola ki azanira ku nembado so ndowooza banange onako tutubana bibozo bingi nife so ndowooza banange next week bategeze nti bugudaba muliro kemba ka love ka mukwana 21 ebirungo ayo olwemba luno lulolo wakola luno ochapota mpya numuza ku story yo omuntu oyo yakolomya ginumeze mu kumema mu Luwandi eyo story nali no muvubuka wange kale ngatoyenda bafuna mu butage magana otwafuna mu butage magana awo yaba nebigambo bye yakozesanga mukobe nti tubireke yayongera ko ebigambo ebibyo idi amalala gabavubuka kati nesika muku wabito mwaka mulala ye irambu tuiremu chovo bona namukoba nti chapter mpya okaba kasimu wali noke yakati ndi kwa iPhone oli kwa iPhone awo wali ofunye ogugaiga ebintu byakwekaza ayenga wali ozirawo kwa kolumirize ndino mulumya ate buli wemba na ex wange tienda kane aninge kunga